Mayam Grumzari doning Biribus Impact News Nei Raj NONGTHOMBAM Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events da Mayam Butaram Nokchari. HAOKIP November ki tarik amadagi United Naga Council na Manipur gi maruiba highway singda economic blockade tawkhram matungda hawjik orali ba phiba maruina economic blockade asi jiribam amadi Sadar Hills pu full-fledged revenue district Olan Bayaro have a Mayok the UNC na KUKI economic blockade ni harbi economic blockade se handong nagutang tangarang New Delhi da Ministry of Home Affairs ki secretary ga amadi Manipur government ki mute ka lorana UNC ki mute singa tripartite Mike hungi discuss had meeting panthok tabne to Manipur government da invitation lakte hadra Manipur government ki site tagi hari minpham atu re yaw ki balate atu UNC amadi government India ki marakta warik sanakra matung da madu like hai ta ki re have wapam ngasi Manipur ga ayamba purchasing electronic media ki purchasing yamare Hariba, Hojik or Liba situation, a Siki Matanga, economic blockade, a sea, Handoi have you upon Blackpa, Aruga, Sadar Hills, District Demand Committee, Mike Sadar Hills, full-fledged revenue district, Yadi Habagi, Wakalons, Hen form, or Gadaban Hen, Gadan have you upon Yam Laiba, the Gomaruina, Manipur Gamanangarang, Manipurgi, Tongan, Civil Society Organization, Mangaga, Verena. Manipur government chief minister amadi council minister gawari sanu matam da government ge site gi Sadar Hills amadi Zeri Bambu kogi district onthok matam da yamna commitment ulaktaba onthok ni onthok have gi chap chaw piraktaba loirana economy blockade asi handok na gi matang da su yam chawba step ubok phangdaba maruaina hojik mayam thenari ba awa basi ko hanu gi tamakta pochei puselak pagi wapung khatam phondokpa masina singu mayam sigi matang da khana ne gi ngasi impact news ki studio election dole biribasi joining us tonight on Manung Hutna KUKI INPI Manipur gi President Obiriba Oja THANGSEI HAOKIP ni Oja THANGSEI ba hamta taramokcheri welcome to the show appreciate your joining also joining us all Manipur United Clubs Organization AMUCO gi President Obiriba ko Oja PH Debani Oja Deban musu taramokcheri thank you welcome to the show appreciate your joining too Oja ahan ba question se Oja THANGSEI da lakcha gi Oja ko gi district demand gi matang da ha Sadar Hills pu aru ko Zeri Bambu district ohan ba gi matang sida ngarang ko civil society maruaina AMUCO yaure UCM yaure adagi Kim KUKI INPI Manipur yaure KSO yaure aduga kogi GSC Sadar Hills kisu yaure CCS kisu yaure hariba mihut mayamsi unaru matam das chief minister ki site ki maruina akogi musing sina expect obasi hariba demand anisida government ki kayam yamna commitment lai habne du body language uru matam da commitment si urokte habi wapum phondok people lai re aduga hojik lai economic blockade sigi matang da su yam chawba commitment udi habi wapum anisini maruina Manipur miyam da khoisa una hali basi kari habi ne mingarang chief minister ko nobisi da makhata basi kogi Manipur si irang se matam khara dum economic blockade ka se dum lai gadur Manipur miyam se khar koina dum wa gi duri bra kari habi ni oja chumbe ngarang doi khoi civil society miyam chief minister gi government council minister ko onere khoi ma'am na pukhal pa wakit issue di pigini hana na commitment pi khro pitho tang fix to ro okay natra piro hare do piro hana law tho suspend to ro ma'am khan dan ba se to na ha ado Sadehil nearly 50 years issue ni mayam na hare legitimate issue ni Manipur pammin hare adu na chumme ana na khone soire inauguration gi nung phau yunge adu di public de betray to natra adu bosa akogi inauguration gi nung yung me matang si wari ba government na deny tawri akoina kari su ngarang Sadehil gi chairman do na hai ma presta makhoi na aya badu kanana pibra hairaga CM deputy CM yauna makhoi ngarang khoi phamma ma president mai greba adu di makhoi marak de khoi sen khangde makhoi gi chairman adu nadi phajana haireba CM ga deputy CM ga ya ba lor ga to ne ba adu di hoida makhoi gi marak tane kar kar reso legitimate ni hana law thok khraba government na togni ha to du party mana communalized or ga jaro ha matam to de ha bi di very bad president oigene ha state gi oina okay district ma simba sim de ha di amarom de very small issue na ba administrative convenience ni ado de ko ngarang sim da ha do to ge hare de thuno to tho to ro hare to ro na law tho okay to guni hare su law thok pi ro ma na ko de pa khum pi president ni na khoi hat mayam na hai note mayam se note to jere
sini not tawjire khoi adum khan nagi aduna haba last man ha bisi okay aduri di magari pafibam leite ba tangkhai mantri khar namu hai andak si matang last minute ni matang charba mali hai hoina hai bana chahi mangas tumduna lebra ba last 5 year si kari tumduna lebra ba adumana public ta namthak to buri to guno to gune hare to okay toro herga toro habne matang sita akoi gi kya heta re Sadar Hills District Demand Committee ki maike degi hire is Chief Minister se UNC ki pressure dale re pressure makha dale re Chief Minister is facing pressure from the UNC at the same time government see delay tactics to toro le re habi wapum phundori kari habi nisha matang deri is the Chief Minister under pressure from UNC asini ngarang khona habi do khoi na rumor mayam tare khoi na hange Chief Minister Council Minister ta PR lakren ki bugira okay UNC ki bura phajna hayo direct question ni okay togni hana togi toraga muk hanba sidi nang ki bu kare na what's your apprehension PR lake lakshnu khoi manare loire nomit chamal chahi kayano togsunu adu da kare ki nga libra question khoi straight question na do okay ma khoi adu question answer de pi de okay adu phau hang le re bangrang si ngarang de khoi gi spokesperson si oja diben okay spokesperson je khoi gi amuko gi oja president oja devanovi gi oja kare havni ngarang gi meeting se hoi success ti oidre habatare hadi positive oiber response am ta laktre haitare kari havni ngi Chief Minister se UCM gi khoi gi UNC gi pressure de leren khambi bra natra kari gi damutno delaying tactics tori bisi election ma nakchalak pagi 2011 gi kahtare khoi changna economic blockade togi bu same issue da economic blockade samna togi do handak su madu tohlaga Manipur gi miyam bo wahal laga miyam wahan ba kohan nabgi tam to congress thabuk mayam paikhale habadu un nabgi tamakta government to min election elobi dori bra kari having masi ngarang gi da aikoina changi se aikoi eje pressure group ni Manipur issue mayam ama lai issue mayam jing chi da tongan tongan bo organization gi interest community gi interest adagi state ki interest haiba mayam am lai adu Sadar district amasung jiri bangi haiba wafam je masidi yamna reasonable oiba legitimate demand amani habisidi kakpa yaroi daba Manipur miyam gi chapchaba phireb amakhang amna sigi manung sidai da as a pressure group amoina hojik matam sangna hojik sigi demand siga iroina raganda miyam sing sidai da yamna kakngau ba aduga nungai taba hojik Manipur da yam cheng haraganda sigi demand sigi counter amoina amuk economy blockade amuk tore economy blockade sigi mamang da amuk truck driver sing akoi gi kano sing jina oil tanker gi driver sing jina magi starting pai da gi khongjang am lai khragan hojik chi Manipur da yamna paralyze oiba stage am la eba sidadi aikoina tumina leidana leithokpa yadaba gi stage am da leire maram di as a civil society kana gi no har ga people gi neba sigi matang sidai da economy blockade ki awaba gi wafam si government da thambaga loina na sida tholaiba poti kari na ga Sadar Hills district amasung jiri bam neba aikoina puriba wafam di wafam ani khaktani point ani khaktani Sadar Hills district jiri bam district se full fledged revenue district amoina lauthok ke hai targadi lautho matam piro lauthokpa handak ki sida ngamaroi mathangi lakadoba tamda lauthoge ha ga su yamna clear oina thamo adu ragadi UNC na ngasi blockade tawriba pochidi Sadar Hills district je khangawdana lauthora kadra haibagi apprehension ama moida layeba sina maram organ miyam wayeba aduna masi wadana na baidamakta di kari tawta ha tar sarkarna chap chaba phirep tu lauthokpadu neba akoina ngarang pamaganda changmuje adu bu sarkar gi yamna in responsibility oiba adugum laba wafam sing ama phongdorok pase haibadi madu tawni or tawroi akoi sifawdi yengi gani haibana chingba chingji clear oina haidaba ngasi chahi manga chahi asuk changraba lisang china miyangi voice tadana lakre mamangda ban blockade mayam ama tawna ihu kaya ama tawgre miyangi peoples ki wafam mayam ama adagi suggestion mayam ama lawgrabane ba chief secretary gi kanu tawdana aduna madudai da ngarang che mu aikoina thammi ba wafam chingchi knowledge tawchin jare suggestion pibi ba yam nungai jari ena yamna akoi gi
civil government amu oidabagi mawong da ijam jamba amadaga anaubo wafam amoina pukhalakpadawnaga tawbase mase aikoi ngarang yam thin nokningeba maramdi government sina ngasi leiriba aikoi gi miyam singna wariba adagidi sigi maraksida mu lupa changa chapi lising chapi change tawrakpagi si sidai nongamadagi ahing ngallingaidagi hona kiu leptana mina wari ngai marak sidai sida government na sigumba yamna magi responsibility ama lobam thokpada lawraktadana yengaga leibadawna tawbase mase aikoi yam thina nungaijade okay yenga leiribasi mayam hainerisi election naksala abanina ari model code of conduct su haidi election gi code of conduct lakada basu kusilaktere mayam sum haina bada laliba November ge tarikh 19 hogdadi election gi matam se lauthola ba yai maram matam dudagi code of conduct channel taragadi hairiba khoi ban blockade kisi loikhbi ya government na pam su oibi maram dana manipur miyam se khatang wahal laga wa basi manipur government na kohali haibagi haidi credit haitare election me age lawna bagi su male habi bahum lei maru ina ngasi si ngaranung dang dagi kharkati dagi tholokiba gari khara haitare jiribam pharu ngasi hoji haitare koi none lansan kare habi paulare gari chama essential commodities amadi diesel amadi petrol bibo gari me amang ngasi numidang haitare ahing nong yai pung baro ta ba sai sida gari sing si yorani imphal da habagi nongai ba paul dilere sumai ta udana manipur government sina projamiam ge damak khali economy blockade le jaba targa su government sina miam gi wanan dan bana tawri habagi high credit mayam se law na bugi su or maya election maya gi kari having is the hidden agenda is the government under pressure of UNC natragana election maya gi tactics oidori bara kari having oja ngarang khoi na hangbodo governments kanana pai bra okay responsible government leridi matang cha na action logdab na ngasi thau pugdam na tene lahan dagi ekhoi state force is VIP gat gi khakta thambra it is for the security is for the people neba for the citizen VIP gat gi damak already loina recruitment tok thok sene mayam gi tax ta mayam gi paisa da tolo pibnatra last 10 chahit numit tara hen gra ba adu da tumun na leraga hujikti mo mato tamado election takti so success oroi adum nam thak to na libe si public na kana se thajaroi ba okay adu bajam mamang chahi hadi mamang election hai 2012 ki tara suba manipur legislative assembly election 2012 February thar pangto ki base masi haudring ai tara 2011 ki tha khai chalak pada august ki tarikh 1 dagi adoida Southern Hills demand committee na Southern Hills pu full fledged ko revenue district ohen bi haidana economy blockade to ki 90 days august tarikh 1 daina ko gi October ki tarikh 19 bok 90 days ki economy blockade to khre madu ki counter economy blockade on UNC na august ki tarikh ko matoi dena November ki tarikh 9 po punna 120 na 23 days ani mo si punjala oi gre tar mana sang na economy blockade se koi UNC ne su tawre aduga koi ki Southern Hills demand committee ne su tawre mara madra manipur su mani economy blockade taroga koi ki objective phangni habasi phangoi habasi 2011 was the classic example numi chama kun economic blockade torga khoi gi demand se phangoi habase loi khangna rabani adubu still UNC su tawri makata na Southern Hills demand committee su torokatra habagi apprehension manipur miam daloi lei kari habini hoja ekhoi na life plan da sana base kana ne ris lalle sidi lalle so many forms of agitation to bi ai government le hai bise ka sai responsible government le ready they should have farm stand in the interest of state neba okay kanglo magi wana taba state ki interest ta sinal chumngani hare leap ke do neba asmana suma already kramai nai hoi karanta suppose ta saril kangbu si pare kana tore ma khoi theme ngarang bukhat pe khona congress amasung ojai bobi ki leadership thaja duna Saril Kangbushna MLAs at home. All the MLAs Mahoi Congress pire. Then this is council so absolute majority ne. Magi party man betray to have. okay Ngarang su bukhalle. Nang on the honorable chief minister Musumadi received Tajabadu man pura mahanjare ba. Adu gi trick to the queen is a payaro ba. Aduna farm stand logo hanang mudi na ball step logo se mi so ena
khoi wai there is it is for the welfare of the country Okay. already mayam sina wa na kiu lipe ba ngarang gi discussion number da jar na bi lai sam nai do ban som mo phai Okay. blog phai khoi su khatam gi do na do adu legitimate bo already adu no hajari se Ah. demand is legitimate settled akogi Southern Hills demand se district demand se masi legitimate oire have se mayam log yanare Mayam yanare. adu 2011 da 90 days ki economy blockade tauki Southern Hills district demand committee na aduna 90 days ki economy blockade tauboda akoi the objective phangki de whatever we wanted we didn't achieve I was a classic example am oigrabani Adu ba. aduna amuk makhata na sum makhal ki economy blockade taubosi indefinite handak se ma khoi su system se change to re ba Okay. ban to dre blockage to dre handak ki sida okay ma khoi na leri ba MLA singa da je si na government da pressure dum pi kana su disturb to dre okay so far ngasi powder handak sina ma khoi na karamhana step log da khang de ngasi kam pu pi de meeting to hai result di khang dre mi di kharadi emotional khara oirakani last minute da betray to bunina adu ho handak brak sidi ma khoi lang de ba okay handak marakti lang de malam economy blockade si Southern Hills demand committee ki saite di udya havne to UNC ki di amkan sa thari masi lepoi habi wapum singarang koi union home affairs ka haita rena home ministry ki wari sana bada lekhai ta ki dabadi di hen cancel ni habi wapum leri bani na Manipur miyam se khara wana gadabi habi ni adu tarik kun phau se November 20 phau basi da mikhal law thola ba ya habi wapum se lebani na koi model corrupt kanda he chana bagadi economy blockade si loi bi ya habi possibility amadi lai adu kari have ni oja matang sida ojade band lak chake economy blockade Manipur da economy blockade chi akhoi yam changna tawre maru aina chingi organization waru bi yade chingi organization chingi makhoi gi aspiration nama moi gi demand nama phangna bo na bada moi gi means amo aina tools amo aina seasonary je masi economy blockade adagi di akhoi indefinite akhoi gi blockade chineba sigumba mayam chingchi yamna inhuman oiba aduga miyam do awaba piba makhoi gi objective chi government da piba gi moguta miyam da wahan mana heli miyam chingchina makhoi gi support phangadra harga miyam chingji makhoi da gi laptho eba sigi kanu wafam chingji mamangi haukiba akhoi gi yam changba blockade tuna makhoi da madugi paukhumji pigrabani aduna hojik chi UNC na kauriba banje masi adum kauchanu sini kauchanu Southern Hills district ki oirasu adagi pibu pidragasu aduga election code of conduct lakpa laktaba tauchanoba aikoina haining idi democratic country amada aikoigi magi apamba singji phongdok nanaba adugumba tawbudu kaisu kaide tawbudu law amadi leba law lai supreme court na kari hairi sigumba highway miyamgi lifeline sigumba da block tawbasidi masidi illegal oi okay aduna adugumba tawriba misingdo madu yam thuna phagadabni haibagi kano su layeba Manipur dadi democracy ni haibani democracy gi wahan thok leite akhoi da rule of law leite ba aduna miyam jingina tawning ba kusira si tawbada government na chu haide okay kaisu kaidre tawbada bu government na miyam wahalliba Manipur si yamna isolated oiba akhoi gi border state ama khangneba state mayam ama fauraganda akhoi gi food grain mayam jingchi puchalai neba akhoi India da punringai mamang da di mafam sidai thokpa pot mayam jingchina akhoi puikthana konarameba ngasi India da pullaganda di ngasi akhoi mipan tangbagi akhoi gi kano sigi culture ma laeba yamna akhoi parasite oibagi kano ma laeba masidi India government gi yam chauna chahi lisang sinna chatharakpa adugumba policy amada akhoi ngasi puthari neba aduna hujik akhoi da blockade tawdana akhoi da wari base akhoi blockade to habdu di haining de manam di akhoi da para tam batai khang bakan batai to bu government am laibni na miyam gi damakta lobom thokpa stand mana tobom thokpa thabak tu di tawgadam ni sineba akhoi na government am oibagi stand do thabak to you have any whether akhoi gi jiriba mamadi Southern Hills pu full fledged revenue district olhan bani khangde natraga UNC na hojik kauriba economy blockade asigi mayukta
तौबु याबा थबसिंग पाखतपनि खंगदे हारिबा मयाम से क्लियर कट ओइना तौबियु एक्शन अमा तौरी हाबा गवर्नमेंट की साइड की खंगन बियु हाबनी ओनली एकोई गाड़ी मयाम थाव अमदी चाना थानु पुसरले हाबा खंगनदि यारोय मदुसु मथौ दिताय अदुबु मसी इकोनॉमिक ब्लॉक से लेना लेना सुम चाना थानु पुसले हाबदुनदि यारोय पोट तांगबगी मामल सुम हेगलकनी मी वाबी चांगसु हेगलकनी एट द सेम टाइम काउंटर ब्लॉक के हम गन तौरिबनि मरमदल चिंग दसु अमुके हेन वाहन गदरबनि ऑन द नो ब्रेक प्रोजेक्ट ब्रेक के मतुंगदा ओजानी के सानद वारी आम लेजरी ब्रेक याम थुंजर के इम्पैक्ट न्यूज़ में तादो लेबी Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Welcome back. Adon ibrabasi Manung Hunani a 360-degree analysis of news and events with me NONGTHOMBAM. Manung Hunna tangasi khana jarimiba si Sadar Hills amadi Ziri Bambu full-fledged revenue district walam nagi mayokta United Naga Council UNC na kauriba indefinite economic blockade asina piriba chaitheng amadi hojik leriba situation asida CSO singi amadi miyam gi oriba situation hai bata rahe tarka miyam gi proposal sing aduga government gi stand se karino hai bising matang dani khana jarmi si mathangi question si oja thangchet lak chage oja akogi Sadar Hills district pudiman di district walan bi hane demand torai si yam kuira ba hai tare even committee sem gi 1974 so idigi ormane aduga 1974 makta da Nayal Commissioner Phauba Sadar Hills ki district sembagi wapam si suggest or bahai tare masi semba yai habagi wapam aduga Manipur me ki saite ki risang kesing matam 1982 da hona khibal iba aduga 1991 da RK Ranbir ki government ki matam dasu Sadar Hills ki koi district olan bagi wapam si toramba adubu UNC na dum ya ke da bagi hari me amse loine yad na dum lekhi aduga W ni pama chagi matam da 1997 se da even date for fix toramba ga masi lauthoni na baton ga chala maga dum to khibagi wapam me am lai re matang sai da hangjing se UNC na yam kanna hairi si maruina Sadar Hills si maruina akogi ke hetare KUKI homeland amad demand to visigi masigi prelude ni masigi introduction ni first step towards the demand of KUKI homeland hai basi oiduni marmatuna kogi Manipur da mamangai da hai batare amogi history ki batuna naga history ki batuna UNC na hari si Manipur ki hill sing se da naga khatale ramani mite khatale ramani mite yamadi naga sing ki boundary di lai aduga third party amagi boundary leite maramaduna third party na district ama sembiu haina demand to basi masi legitimate oidi habi wapam phungdoli maroina masi KUKI land demand to KUKI land tarak na bagi prelude ni Sadar Hill district demand se kari habi ni koi UNC wapam interesting ni khabar da lo na me am panare lan ISTV discussion da su kana gi amana puthore adugi wado sida district amba semba da mi masi homeland dum phangni hare di yam phaina adu di Thobal homeland Bishanpur homeland lo ni chal roi dro okay adu mara ko mar thamba wari bai ba hairi wase demand to budi underground to bune te ba se naharon sing di demand so many demand independence hoina not a homeland independent in that law so yam haina kana so okay aduga makhoi na so yam haina na kana so asida yam nok ningai di UNC civil society underground have question le ba makhoi gi hairi ba konthok se civil society in high ya ba mature leader in high to high there ba okay so na di khare ba khum edit ba khum phau pi ning de tu immature in lo okay ang nei ba wang si suppose ta
British land khoi Anglo Kuki war 1917-19 khoi miloi na khange naga ma phau yaw dina ma khoi lam ri ma khoi su ngak pham thoina ma khoi kuli oi ba khak tang oi ba ya bren isa lam ri we have to protect lam protects pau toning da na ancestral land hai si what kari meaning na ba handak ta su October ki 19 da hai tare kogi tongan ba naga village ki headman sing yoi ba kogi South Nagalim gi mi phom pang tok ya kong pau da ya kong pau da adu da su hai tare hari ba lam sing assisting gi lam sing se kogi ancestral lam pirak ba lam ngatani masi mangan ba yaro habi resolution phau ba lau ki ba le adu ni magi lam hairaga magi lam phau ngak ta adu sakhi do leite ba len sidi sorni semni nang su se sem de hujik okrul da kuki bhari lena tamelong da bhari lena tamelong silayang hairame phung year si phaisat hairame adu haisare yam lena okay adun ojana hai biningi si masi prelude nate introduction nate ko demand district demand to basiga akoi gi kuki homeland demand to basiga kaim to mari lena de hai bani then mari lena de na mari lena de then who is demanding kuki homeland have port sim life adu di sama naron kangbo le rang ne ba Manipur da naron si peidron lena so many demand so many group that's different story o yik civil society na convenient district emergency community tan ba sin state subject ne ba ado kuki homeland do state government pi ba ya bre tale di government of India tan ba do tungal le adu mangni oja handaki kogi 2015 gi August 3 kunthra ma thoi gi bill ani pass ILP gi bill ani pass to hum matam da Churchanpur da irang thoki dano ja amaduda miyam gi protest ta kogi e hiba wafum zimaroina kogi Manipur ga kemta haidi Manipur ga menga kemta mari lening dre akoi di total separation pa mi habagi yam chaw wafum laki dana ko Churchanpur da gi adu ne aduna adai du da su kogi kuki homeland gi demand kuki homeland mag haidar ga su akoi total separation we want total separation from Manipur government we want total separation from Manipur ana hai wafum zile bina kuki sia so khara na tra kuki mioi khara na madudani swagi kuki homeland ta libra habi posung lai su ujik se issue se loina mix up to de yaroi bil matang da mi emotional khara oire okay sire mi siraka bi mai thare aru de gi ekhoi Churchanpur chatle je si Churchanpur chatle GSC is only for 3 bill ni sai oja deban na ba gumana me the right to protest liye but within the limit to go down okay everything will be within the boundary layer adu oja hojiki economic block is the UNC na state government ga Manipur government ga waris hana bi mohta directly central ga waris hana ba directly state subject to Delhi the chapter the call lete adu ne state subject adu ne koi ki problem hojiki district akoi district demand tor bise state subject ni state subject masi yaning ta bise state government ga waris hana bi mohta koi mari lak haidi thengkhang ke arak UNC na Manipur government ga koi memorandum of understanding sign tawna khibale re madu nga chakat bani chat maram koi hojik Manipur government ga waris hana ningre maram center ke direct waris hana ri ngarang mak center ga waris hana ga rahte home ministry ga so mai ta udna koi gi kuki sia so sing hai ga dra na tra ga Churchanpur gi sina chu Manipur government ga waris hana bagi mahota sana ba tar ga su matu de kahen interest ya ba koi na pa mi si government of India ga waris hana bani government India khata haidi kuki or ga su naga or ga su Manipur government ga waris hana bagi mahota center ga waris hana bagi forum lai se haidi united Manipur gi concept se leitra bra are we talking only about southern Nagalim greater Nagalim na tra ga koi gi kuki homeland koi Manipur hai ba concept si di leitra single am da Manipur leitra bra hai ba sin adu ni maru adu ne problem area do koi ngarang polap changbado she so myam Manipur gi full interest ai khoi change ba kuki NP gi di khoi stand do khoi tat na hai kuki NP stand for peaceful coexistence justice for all okay only peaceful united Manipur de leite nate
United Manipur peaceful coexistence lak do ne khan re de krai de gi United Manipur lak tonga lerega su haidi Nagaland Manipur Mizoram koi peacefully coexist to we ai nako tonga state oi betar ga su khoi gi agenda sidi separation gi agenda ne te bang si discussion integration ne natre de khoi pulap chakidra ne okay amuko usm ku kien pigram mai pun gani agenda do command da chat le ba state issue do state oina ngang na se state do solve to sab ne adu state ki issue lakmo matamda many a times hai tare center the direct address to bagi adu ne wapom yam lakpa UNC ki site ki su natraga kugi kuki se so site da gi matang sida ni koi chingi lamsing da hill areas of Manipur exist udrabra hai bagi wapom se haningi se matang se ojate bandala ke oja koi gi UNC aduga koi UNC ki president oibri ba gaidon kaime ki statement hai batare immigrants have no rights to demand district or homeland mokoi haningi se kuki singbuni kuki chinau singsi immigrant ngakte ni manom mokoi gi right leite district demand to bagi natraga homeland demand to bagi gai wapum sumane galai se masigi pakhum jida ozagi kari pakhum pibin response Manipur sidai sida akoi gi yellow me haiba question nama wafam am lai okay yellow me si kana no har ganda akoi ngan na changak pa kangbu ma maitai ju ngan na changak pa ne ba akoi na history gi part ta akhang ai sing dagi phangjari ba pot che aduna Yunnan province dagi akoi maitai sing Naga sing adagi mayam sing chi lai last ta kuki gi lai haibisima masigi keno si akoi lai masi yamna akoi memorial oiba keno makhani ko auna hana lakpasina akoi gi indigenous oigadamni khitang thengak pasina ma si foreigner ni hargadi madui question do hujik sidai sida adugi question do leipam thokti sini Manipur gi masagi magi protect taunana ba tongan ba yekna ba mayam thengna na ba khona ba da maitai sing na achau ba thodang lawai kuki gi chu kuki wars of independence sana akhoi gi anglo manipuri war laikre jadonang gi laikre rani ga dilu gi laikre magi area sing ji da magi lobam thokpa role che masi laura la eba ana hoji sigi wahang wafam mayam ma tholai je karai de no maitai na ngasi adu haibra haide kanana hai NSNIM na natragana UN china kari maram gi haino sidai sida adugi wahang wafam do madu pusan bam thokte hujikti Manipur da kanglu kunthra ga taru recognized tribe mayam jingche masi ekoi ichili naw ni haibse loimang na yanaraba matungda government na masi recognition pidna gadget notification mayam am da laigrabane ba adugi question du huji arise to bugi mathau ta de sinida hujik odai et to ke ko okay have you Manipur gi history da history na terus mayam na kham badune sahi trade contract pa 7 year devastation period ta kuki sing na ningthau ga pullaga ningthau kan bagi wari le adu mambang da suya kamho chief resu le ko na ningthau mayam kan bagi okay kuki army mayam ka ta city han na gi wari ngak tane ba adu Okrul siri casat na pai bani ne, casat ning thon na pai ram bani ne. Tamenglong so duni ne, adu haise ready bhari le ba. Okrul was ruled by the casat ning tho. Tamenglong layang ning thon na rule to bani ne. okay British na hoi na British land to rubra ki DEBAN rule te hoi si nam thabane ba. History problem na le. Adu rom na chang da di loyo na ro ba. Uji ke khoi na be city di sing ma sembagi very small issue ne ba adu hari be district demand se da makoi na kogi kuki community si immigrants ni outsider ni habi wapom heklai si adu bhai ba adu na ma khoi hidden agenda ma to no ba mi si kare hunbai wa ne ba British period da ma gilam ori ta kare ngak ta bra ba okay ma khoi ri labor da chapani ne France ta you are fighting lam ngak pa hari di phagiro sida chair pangi ba yaro history sa khini ujik ta kidang on be wanhan na kuki na Manipur hill area roll to bune asidi okay yang aja itu ojate bandla sing aja kogi kogi kahta re
Manipur punsen bagi wakalon je hai tare ne koi oja ke nona budi oja thangsei budi am haibiri adubu ngasai gi integration gi wapum se koi UNC gi sati di integration gi wapum se sun le tre separation ga tani adubu koi handak mamang jai gi irang khara sida hai tare koi gi separation gi sai si koi gi kuki community se sum ugi ba marab no hujik le ba koi gi integration gi wapum se ching du sung le tra bra masi gi wapum se only valley khata nga hawra bra ha gi question je kare happening masi hujik chingi da lairiba problem che masi akhoi gi democratic right chi phangde miyam sing china karai da lege har ganda nongmai paiba sing gi nongmai chindon da miyam sing chi le akhoi na miyam sing chi ga in tas lainarak pa matam da di manipuri ne samo oi bagi apam ba che maximum da le ba okay hojik chu UNC natraga na akhoi gi NSNIM gi har che ba makoi ya da ba mayam am le ba khunjam mayam am lai khun mayam am lai miyam yam lai ba moina voice ama thokpa du ding ngamdreba hojiki matam sida aruna hojikse aikoina athuba matam da NSNIM gi wari si lotion ba pame kaigino da Manipur da anoba society ma anoba mayam singchi gi integrate toba society ma leihan ba pame ba aduna sigi leihan ba pam si dei sida ngasai gi peace talk natraga na sigi NSNIM gi agenda sina iroina raganda namtharaga miyam singji leba naga hariba group sida su Manipuri nungsijaba Manipur gi laihau ga chawjarakpa makhoi mayamam leibanina masi Manipuri nes amoina hingba pami kuki singi marakta maximum lei aduna khulai paiba singi magi political agenda amamam yawbasina miyam singji divide tawgi pochima aikoina uraga leiriba adu moigi amabu thajana daba miyam singji gi voice tu dingasi media da tab phangde aduga platform da tholakpa ngamdeba once amuk thoni hangraga na mai khunda dum nongmai paiba sing leirangani kaigino nang na madu gum madu da chalidi haibna chingba sigum threaten da miyam sing gi puraga chaliba handak India government ga kanoga akhoi gi UNC ga nahan wari sanar sing ngarang wari sanari se masi yamthina aranba amakhakneba masi UNC gi aranba nateba UNC gi di Manipur lenga ka samna jararoi haiba moina India government ga wari sanana ba chaleba India government ka du accept tawrino sigi sadaki wafam sidi state subject neba state subject nina mase state ki oiba thak ta wari sanawona moina tawrakadawda akhoi gi Manipur si amaga nuksina dana base masida center gi khuchi yam chauna layeba auna center gi khuchi chauna lairibani akhoi masen marakta integration tawbudi yam wayeba chinebo lairiba problem je auna masagi arm group singche arm group singchi kuki gi dana akhoi military na solonda pharaga thami aduga naga gi na amuk political party sing politician sing na pharaga thamme aduga Manipur che akhoi maitai sing lairiba naga sing kuki sing sumaina community mayam sing che amaga nusina dana bache masi sinbada India government chauna yawi chi okay center gi yam chawbo rolom lei khoi mayam si amaga nusina da basida highway wapum lei du matang sida ina oja thangsei dangjini si only center gi role na khoi mayam si nusina da boi duri bra natraga khoi isa gi community gi oiba objective agenda se ne hen maru work padagi aman amabu thajana da bo work duri bra tasengna what is the reality only CSO kharana makhogi natraga only kogi political haigadra koi mouthpiece kharana political organization khargi natraga underground organization ki mouthpiece kharana makhogi frontal organization kharana akoi mayam se amaga nuksina da basil bo idori bra kari habini sa matanda sumba mai nuksina da mayam se ne ngasi koi district ana wama sem ge habi matamda masida apan ba choba ma UNC gi makai laisi kari habini uja asing reality se ke no asini ekoi singa tam haibadi adum le ko sidi fake ni jingi media wabane why ba okay communication wat pa kari wat pa apin da persam legi ne ba mahoi gisu nagara kukira adu na tungan khre adu da development disparity ko sometime la pom ton jingi mi sadum laur kan ya ba magi democratic right to sida sum challaga haron si mathang thore kuki gisu aga gisu aduda ujik luri bata question do separation wa khan the problem thore ba separation si amana homeland hai adu janing de hai gani amana kari hai bra mayam thore nagalim thor kan ya ba ado si marak sida government India samuk sane ba
great game si dum sana re ba government India na game sana bai wara akoi na every issue ma la kuma tam da Manipur government da state government da approach to gi mohta center ki help se hekta call to buji we every time we ask for center's help in any issue adushu ko state government is responsibility hai ba matam cha na problem si sat to da na hanak suppose ta karishna ta sade hil ga jiribam ki da suspense tham la mi si khan hal le ba kari khang ni asigi en ru pu si khang dri ba okay clear cut ta ai jaroi jagni to guni hare to ba already kana khan na gidra ni chronic ohen bado anesthesia da mi ama start to ro mo yu hi bi ba ma ko na hai mo yu myam le hai sedel kangbu gi so mo yu bhari le government ka to no do khan na ba si di mo yu myam khan na ne ba mo yu myam du na mi gi foundation do laga problem create to bado la le ba okay aduna chronic ohela di mi do extreme oi re ba haina bi han badagi adesu state government gi su okay koi gi responsibility le ba responsibility khara wat khiba matar maram oiduna toina center ki help ne rakuni so maine khoi masen khana bata center ki help se nil leitar gadi akho isana isagi problem mayam se solve to bangam zadra banina for every problem khoi gi ojaba isagi internal problem si da khoi na external amagi help se sum lo lerabina for every issue akoi se isana decision lo bangam dre we become indecisive maramadona every issue da khoi center dagi help ni re habni aro ibn ozada lakshani se oja physical leri ba sadar hill demand ki hai tar sadar hill sam de jeri wang ki district oi bagi demand ki khongjang se makha ta na de dum changsang ni ha bagi haidi khongjang ha badi masigi demand se de dum legi ne khangjai adubu masi kyam koina haidi chahi almost 50 su jala tar 40 hela bani cross to rabani masigi demand se hoje wo masi thabak te action don thok ta ngam na leri si masi kari habin ngi sumaina sum leitar gadi UNC na dum thing leitar gadi masigi apan masi leini khan bi bra karama mong da district demand se achieve to ngam ni khan bi jok kamai hai ke sadel gi mi amana jok sum to sadel si state government da PO hai bani adu UNC na ya da gi pi bangam da UNC da ni bata re hai okay adu ne ho de ibo bi dai bi UNC na governance thamba hai bani government le hai bi si makuina sana ba si phatte ba there should be governance ngasai question number 1 to hojik answer pi biro jai ngasai hangjaki ba government se UNC ki pressure to leirabra hai to ki direct or indirect pakhu mazan pi biro hoje government pi bidramni ne UNC ki adu ne sarar mission na phagyu na hai khre ba state government na UNC ki pi ba tar UNC da mung ni ba tar ya hai ba adu the governance labor hai ba okay governance di mana to ga do do jinun noi ba ma gi matik cha ba karena public interest to ga do ne ba okay public interest to ga bani Manipur government da ko gi Sadar Hills district demand committee na ko gi masi demand to matam da appeal to matam da fulfill to bangam drabani na masi UNC na thingjalabni na UNC de go na appeal to wa tarabra UNC de haija ba tarabra ha phum lai matang se da UNC na su phongdo wa phum si ko gi stakeholders mayam ga general publics ka ari ba Sadar Hills area da leiba mafam sigi general public amadi stakeholders sing siga wari sanadana Manipur government hekta masig decision lobu yaro habi wafam lakpase masi hadi masig statement se to thole hai tare UNC ki side ki masai matang de ke happening masig government na suma makal ge apaba thabak ama paklo matam da adum cancel to mathau ta gadori bra cancel to mathau ta ju khan bi bra kari happening adai du da UNC gi wafam du yaning bam le okay maram de akhoi Manipur da leiriba problem mayam demand mayam jingche masi amamam to ina mana haibu kudi makchi loi chumne ba okay aduna hujikti akhoi mayam jingche punna pullaganda akhoi gi justice se akhoi pumna mangna porak se chine okay KUKI na haiba KUKI gi demand naga na haiba naga gi demand si khaktana yaroi ba akhoi stakeholder mayam ji pullaganda magi demand se swai bakti chummi swai bakti henjali khara hando haidana akhoi madugi adjustment ama change ba adu odai do pujari amandana hinjang farak tabdo adugi phibam da lai aduna hojikti magi demand to bogi wafam jingche masi justice akhoi gi Delhi na to hungum cheba akhoi stakeholder lai riba mayam chingchina reasonable oiba pot tu di yes na pithok cheba kaino akhoi chingi area singji da development ji angtang ai khudam ang tang haijage ba
sida aigi ichadudi yaurakuda breakfast tawi benda angang larik tamhanba chali halle tuition gi mu aikoina thangaga puyeba chingi dadi nongamada thangjowam pairaga pam yalaga magi life si loyeba adugi mama ani se swaisida laiba valley gi mama duga chingi mama duga macha haibsidi amattaneba aduna ani si gi difference kayam thine khena khra gi haibsi yengaganda ching the maximum development tawseba autonomy pise kaisu kaideba changkhane ba Okay. adubu tawbudabu makhoi gi manungda behind the screen da politically akhoi gi separation gi poche masimadi thadokse Okay, political separation की वाखलों से मदी थादों मिनरसी अदुबु कोई डेवलपमेंट की disparity ले रिबा imbalance ले बसी मसी लेतना बा कोई चिंगिलम दसु है ना डेवलपमेंट प्रोक्सी अदुको डेवलपमेंट के हान खोंगथांग सी कोई एडमिनिस्ट्रेशन से फन मथौ ताय मतलब एडमिनिस्ट्रेशन फन गुदमक्ता डिस्ट्रिक्ट अमा मथौ तारे है बदुमदी यामना क्लियर कट कोई मणिपुर की यामना यानरबा इंक्लूडिंग UNC भाव याबिरंग है कोई ना है देखो दे थक से हाबियो not only Sadeh Hill and Jiribam Okhur Sambasimo Chandil Sambasimo Sultanpur Suchawe Simo Highway ne khoi de Okay, डेवलपमेंट प्रोनो के दमकता कोई efficient Sadeh Hill gi wanate Manipur gi Nagaland supik pa phauda nearly 20 later gai khoi 22,000 square kilometer ne district kunthra lyrics kari kai adu da amma mai ginangi adu hadda kal leite Okay, apuni development wale ching the development wale है सी मसी district to मसिंग यामक तार गदी मसी administration तो उपदा development proper है ना efficient मदी smooth वगैरह बनी मर बदना district से मसी मदी यामफाई है बसी UNC सुखांग भैया मर मधुर नहीं मकोई ना कोई वापम हम फोंदो पिरे पर मसी stakeholder में हम discuss तो मथक ता है बसी on the road ngasi wanadi manu होने के तरफ से मतंग शायद लोग जरगे ngasi की तरफ से दा ओजा थांगसेई हाउकिप अमदी ओजा देवाना लिंग बिरतना तरफ से बथवा हैप्पी बगी दमकता ओजा नि बमुकना था जो फोंदो चरी appreciate you join thank you very मसिंग ngasi की मनु होने के तरफ ngasi की एडिशन से करम तो बिबगे को दखन बिरप यागनी कोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा कोई Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur दा join to biraka comment and the feedback thabir pyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is NONGTHOMBAM signing off. Kurumjari.